Neti mukunda dusomere Matayo 15:8. Ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Amen. Kugira ngo twumve ijambo impamvu yarivuze, tubere ku murongo wa mbere. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza bati: ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Nawe arababaza ati: namwe ni iki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti: wubahe so na nyoko, kandi iti: ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti: umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati: icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatswa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe! Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati: ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Amen. Amen. Urumva ikibazo cy'abafarisayo? Bari babuze iki abafarisayo? Bari babuze iki abafarisayo? Bari babuze intimite. Bari babuze ubusabane bwimbitse n'Imana. Bari bafite imihango. Wayibise? Bari bafite idini. Bari babuze intimite. Barakurikirazaga umuhango ku wundi, babifitemo n'umwete. Ariko ikintu bari babuze ni intimite. Kubera iki? Kuko Imana yavuze ngo ubu bwoko bunyubahisha iminwa, ariko umutima uri kure yanjye. Ça veut dire, dans l'intimité, c'est le cœur qui s'engage. Mu busabane bwimbitse, umutima niwo wiyangaja, niwo bireba. Ntabwo ari amagambo, ni umutima. Ntushobora kuvuga ubusabane bw'abantu babiri bwimbitse utavuze kwegerana kw'imitima yabo. Rero Imana rero dushaka muri amasengesho ni ukugira ngo tuve mu mihango n'imigenzo y'idini, ahubwo imitima yacu yegera Imana, yifuze kuyimenya cyane. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urazi umuntu kandi nta intimite yigeze ibaho. Ntabwo muzi. Kumenya umuntu nuko imitima yanyu yaba yarinjiranyemo. Muri iriya vision ya Hana hariho ingingo ivuga ubyeke abakozi b'Imana, ivuga ngo la connaissance et la reconnaissance. Ivuga ngo iyo begeranye abakozi b'Imana, imitima yabo baramenyana mu mwami, bigatuma bemerana. Ivuga ngo uyu aremera uriya kuko yamumenye mu mwami. Wayibise? Ariko iyo hatabaye kwegerana ngo bamenyane, nta muntu azamenya icyo Imana yashize ku wundi kugira ngo agikenere, agishigikire. Yifuza ko cyaha umugisha mu mubiri wa Kristo. Mieux se connaître pour mieux se reconnaître. Wayibise? Mwabibise? Amen. Haleluya. Ntushobora kumenya umuntu, nako
kurekonesa umuntu icyo ari cyo, icyo ashoboye, values afite, indangagaciro afite, ibyiza Imana yamushizemo mutabanje kumenyana. Ni ukuvuga ngo rero ntidushobora kumenya Imana mu rwego Imana ishaka ko tuyimenya kandi tudasabana nayo mu buryo bwimbitse. Uzajya uyumva ariko wowe ubwawe ntabwo uzayimenya ku giti cyawe. Ngo ubwoko bunyubahisha iminwa gusa ariko imitima yabo iri kure yanjye. Donc Dieu veut la relation cœur à cœur. Umutima wayo wegera uwawe, n'uwawe wegera uwayo. Reka badusoma rero Zaburi ya 23, Zaburi ya Dawidi, niyo tuzajya tugarukaho muri amasengesho. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Tushobora kwibaza ngo turayizi ariko kandi tutarayimenya neza Zaburi ya 23. Tugende umurongo wa mbere. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Dawidi yari umuntu ki? Dawidi mbere yuko aba umwami yari iki? Yari umushumba. Yashumbaga intama za se Isayi. Nuvuga ngo yakuriye mu ntama. Ariko mumenye ko iyi Zaburi yayanditse ari umwami. Murabyumva? Yayanditse ari umwami. Nuvuga icya mbere, ntabwo Dawidi atewe isoni na background ye. Ntabwo atewe isoni nuko Imana yamuvanye inyuma y'intama, yamuvanye mu murimo wo gushumba intama. Ahubwo Imana yamwigishirije muri uwo murimo, kuko Imana yamutegura kuzaba umwungeri w'ubwoko bwe. Nuvuga ngo nk'uko yashumbaga intama, reka mbabaze kwa dukoresha ijambo iki? Umwungeri cyangwa umushumba? Umwungeri. Amen. None Dawidi igihe yabaga mu ntama ari umwungeri wazo, ari n'umwe azi neza neza ubuzima yari arimo? Oya, niwe n'Imana. Aho uzabimenyera ni hese? Ni igihe yagiye kurwanya Goliyati. Kuko amagambo yavuze nta n'umwe yari ayazi, kuko ise yamenya ntiyari kwemera ko umwana we azicwa n'idubu. Nuvuga ngo ni ibintu Dawidi yabikaga mu mutima we. Imana ishimwe. Murabyumva? Nuvuga ngo experience ya Dawidi mu ntama izwi n'Imana nawe, nta wundi. Ndetse n'ababyeyi be iyo babimenya ntibari kongera kwemera ko ajya hariya, kuko imbere yabo yari afite agaciro kurusha za ntama. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Tuve amagambo yavuze hariya. Samuel 17
murongo wa 33 tugeze ku murongo wa 37. Sawuli asubira gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data. Iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Amen. Amen. Aya magambo turayumva. Ibise ninde yarabizi? Ise yarabizi? Bakuru bari babizi? Yumva se? Warubizi ninde? Dawidi n'Imana. None se byitwa gute? Intimité. Wabizi? Yari afitanye amabanga n'Imana. Nta muntu ashobora kugira amabanga n'Imana batabana muri intimité. Wifitiye imihango n'imigenzo y'idini gusa. Icyo nicyo bita intimité. Icyo nicyo bita intimité. Iyo abantu babana muri intimité, intimacy, nta mabanga batabwirana. Murumva ko ni relation aho risque. Bisaba yuko rwose haba hariho urukundo ruhanitse. Amen. Urukundo rwa nyarwo ruhanitse, kugira ngo ntihabeho guhishanya kubwizana byose. Amen. Ngira mbabwire ijambo rimwe ku bahanuzi b'Imana. Abahanuzi b'Imana musoma muri Bibiliya. Amosi 3:7. Nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Amen. Bravo. Mu zindi version ngo l'Éternel ne peut rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ngo Uwiteka ntacyo yakora atibiye akabanga abahanuzi be. Murabibi? No kuvuga iki? Nivuga ngo aba bahanuzi musoma muri Bibiliya bari muri intimité n'Imana. Niyo mpamvu nta mabanga y'ibintu Imana ishaka gukora ku isi itabanje kubabwira. N'abantu babaye hafi y'umutima w'Imana, mu buryo Imana ivuga ngo sinakora iki ku isi ntabanje kubabwira. Kuba inkoramutima z'Imana biroroshye. Imana yo mu ijuru ikakwita inkoramutima yayo. Il faut payer le prix. Ntabwo ari ibintu uvuka mu gitondo bikaba. Inkoramutima. Ngo abahanuzi bayo aba dusoma. Je nafasha muri Bibiliya, sija kuba abita abahanuzi. Abo muri Bibiliya bari inkora mutima z'Imana, mu buryo uvuga ngo nta cyuri bukore mu isi itabanje kubibira akabanga. Turaza kubibona, tuza gufata urugero. Imana ishimwe. Dufate umuhanuzi umwe mu bahanuzi Bibiliya. Muzi ko Aburahamu yitwa umuhanuzi? Aburahamu nawe yari umuhanuzi. Dore Imana itubwira ikintu kuri Aburahamu. Itangiriro 18
17 18. uwiteka aribaza ati aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora, kuko aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Amen. Amen. Imana ivuze kuri Aburahamu, ntacyo yamuhisha. None yari iki? Yari un ami intime w'Imana. Amen. Ntacyo namuhisha. Yesaya 41:8. Aribyo bivugwa no muri Yakobo 2:23. ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Amen. Aburahamu inshuti yanjye. Ese uraravuga hano ninde? Ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana yaremye Aburahamu, yamwise inshuti ye. Na nibyo Yakobo yasubiyemo 2:23. Ariya inshuti ye ni ukuvuga ngo umviriza irindi amen, mu inivugo ni associé intime. Associé intime. Nuvuga ngo ni umufatanyabikorwa wanjye w'inkora mu mutima. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Amen. Yitwa inshuti y'Imana. Reka mbabaze ikibazo, Imana ifite inshuti nyinshi? Aho tumaze kugera, Imana ifite inshuti nyinshi? Ntabwo ari nyinshi. Hari abantu bajya bakinisha iryo jambo, nguriya ni inshuti yanjye, nguraho inshuti yanjye. Icyo bintu tukwiye kubicikaho. We inshuti uracyari cyo wowe? Mais on joue avec des mots. Turakinisha amagambo. Inshuti ntabwo ari mukezo. Aburahamu ngo Imana iravuga ngo namuhisha iki? Inshuti yanjye Aburahamu nayihisha iki? Kubera iki? Kuko babanaga muri intimité, babanaga mu busabane bwimbitse. Kuko twayivuze kare yuko iyo abantu bari intime, iyo abantu bafite ubusuti bwimbitse, nta bintu bahishanya, kuko imitima yabo yarinjiranyemo. Rero abantu uzi Imana yavuze ko abantu uzi bukuri bayo nabaki ni inshuti zayo. Ce sont ses intimes. Ariko ntabwo Imana yifuje kugira gusa abahanuzi bonyine ngo babe ari bo binjirana muri intimité babe inshuti. No, turaza kubibona muri Yohana 15:15. Amen. Umurongo wa 15. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbese inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Amen. Amen. Donc umwami Yesu abwiye bariya ba Petero, bariya bigishwa be ba mbere yaje kwita intumwa, yavuze ngo ubu rero igihe tumaze tugendana ntabwo ngiye nkibafata nk'abagaragu, kuko umugaragu ntamenya iki icyo shebuja akora, ntamenya amabanga ye. ngo ariko mwebwe uhereye umenye ko mbita inshuti. None Yesu yasobanuye gute ijambo inshuti? Yasobanuye gute? Ngo kuko ibyo numvanye data nibyo mbabwiye. Mu ijambo rimwe ngo il n'y a plus de secret entre nous. Amen.
ibyo namenye kuri data, ibyo numvanye data nibyo mbabwiye. C'est ça l'amitié, ariko muri sens ya intimité. Iyo niyo l'ami intime. Amen, haleluya. Uriya ngo ni ami intime, uriya ngo ni inshuti yanjye inkoramutima, sibyo? Akabona ejo mu gitondo uvumbukanye imodoka, sibyo, yawe, ati ngwino dusohoke tugende gusangira kubera ko nungutse imodoka, kandi wari umaze umwaka warayikomanze, warayitumije mu mahanga. Uwo muntu yavuga iki? Uri ni inshuti koko? No, tu as brisé, wowe wamaze gusenya urufatiro rw'inshuti. Kuki wamuhisha? Nuko ntago mwizera. Ntago mwizera, nta bushuti burimo. Rero abantu benshi muri iki gihe ntabwo ari inshuti, n'abantu bubakanye benshi ntabwo ari inshuti. Ese mbita afatanya bikorwa ntabyo, kuko abafatanya bikorwa hari ibintu bahuriyeho bakaganira kugira ngo ntibahombe. Numva si inshuti, si n'abafatanya bikorwa. None se babaye iki? Umugabo afite amakonte ye, umugore atazi. Umugore nawe afite ye, umugabo atazi. Yumva abo bantu si inshuti, si n'abafatanya bikorwa. Tumva se twabita gute? Twabuze icyo twabita. Être intime avec quelqu'un, kubana n'umuntu usabane bwimbitse, c'est être lié, ne kuba muri kumwe akaramata, étroitement unis dans une relation d'âme à âme. Imitima ikaba yarahuye, une communion, n'ubusabane. Deux amis sont ensemble, abo bantu b'inshuti bari muri intimité baba bari kumwe à l'écart des autres, baritaza abandi ngo bagire umudendezo wo kuganira, imitima yabo iganire. Na nicyo Imana yakoze, ibanza kohereza abamarayika be babiri, yo irasigara inyuma. Mwibaza ko yabwiye abamarayika ngo mugiye nshaka kuvugana na Abrahamu ibi? Oya, ati mwe mukomeze muri gahunda yatuzanye. Numva hanyuma rero kugira ngo abone ukuntu asigarana na Abrahamu inshuti ye, amwibire akabanga cy'ibyo bari abagabo bagiye gukora, no kubona abamarayika babiri. Niumva se? Ça répond à ça. Amen. Ariko ni twavuze pour parler, baritaje abandi ngo bavugane muri zo échanger, basabane, banabirangije tout simplement marcher en silence l'un près de l'autre. Ngiyo intimité. Imana ishimwe. Na nibyo rero tubona hagati y'Imana na Aburahamu. Ibyo ni by'Imana ishaka kuri wowe nanjye. Wabizi? Tugendane nawe muri ubwo buryo. Uko Yesu yavuze ngo singibita abagaragu. Abwira aba Petero, abigishwa be. None si uyu munsi turabigishwa be. Ngo ntago ngibita abagaragu kuko umugaragu ntamenya ibyo shebuja akora. Ngo ariko mwebwe ibyo numvanye data ndabibabwira. Donc nta secret ikiri hagati yanjye namwe. C'est ça. Sinzi imitima ya Petero uko yahise yiyumva. Baratangaye. Amen. Privilege ikomeye. Ibyo abandi bazajya bumva nyuma bibaye ngombwa, bo babimenya mbere. Abisi. Muri intimité abantu bo hanze yamwe babiri, haleluya, muri ubwo busabane bwimbitse bamenya ibintu bibaye ngombwa, ariko uwo muri ubusabane we yarabimenyeke kera kuko n'umugumya banga. Abrahamu yamenye kera ibyo na Ruth ataramenya, kandi bimureba
kuko yari muri Sodoma hariya, ariko Aburahamu yabimenye. Niyo mpamvu rero muri iki gihe rero usanga iby'Imana biri kure yacu, kuko ntabwo turi inkoramutima zayo. Urwego rwacu rwo gusabana n'Imana ruri hasi cyane. Niyo mpamvu aya masengesho n'amasengesho aduhamagarira kwigira imuhengeri. Amen. Muri relation yacu n'Imana, mu gusenga, mu gutekereza ijambo ryayo. Amen. Mu kuyisobanuza, mu gutega amatwi turaza kubyumva, kugira ngo tube inkoramutima z'Imana. Amen. Kugeza Imana by'ukuri tuzuza ibyangombwa byo kwitwa inshuti zayo. Dufate iminota 10. Amen. Nubu umugaragu gusa wa Yesu, uba inshuti ya Yesu. N'urugendo rurerure. Amen. Wenda mbere ko mugenda reka mbasomere definition imwe mu byerekeye intimité, iyindi definition. Amen. Iyo yavuze ngo intimate friends, the adjective intimate friends, niyo hava intimacy, okay? Ngo marked by a warm friendship developing through long association. Nivuga ngo n'abantu, amen, bamaze kugaragaraho ubushuti bwo mu mutima, ngo bwagezweho binyuze mu gihe kirekire cyo kubana. Wabyise? Nivuga ngo rero intimacy rero ntabwo wiganya mu munsi umwe. It's a long journey. N'urugendo rurerure mu busabane. Ntabwo Imana yikiza nijoro ngo nubaye inshuti yanjye dore amabanga y'ibyo nshaka gukora. Kada iyo risk ntabwo Imana yifata. Ni igihe kirekire cyo gendana nayo, uyegera ikakwegera, kugeza ubwizajuja ko hageze ko uyu muntu koko muita inshuti. Amen. Ahubwo igihe bitaragerwaho, urazi kwivuga, Imana iravuga ngo ndabona rero uyu muntu ariho aranshakaho ubushuti. Nibura basi umunsi utangire kwishakaho ubushuti. Amen. Imana ivuga ati ndabona ari ku murongo mwiza, ariho aranshakaho ubushuti. Nibura iyo ugeze naho birashimishije, ntabwo urabe inshuti ariko urashakaho ubushuti. Imana ntabwo icyubahiro. Amen.